You superstars been over, being paying forward, Jumanim. I made one who shabby only bay Juma. Acting now on the bed, actor cracker canoe. Ye shrama wabble for a Nini should be a foot toward the mam's Atadwe. I have Brasiana. Yan in the bishop, be some more cannon. And any idea, friend of the under kind. Courage, a bofra here, then no. Oh, training no. A man for you. Yes. Run here by saying now. Punches our walk around about me do a piano or mark one of my yes. And I says then so Papa Robert to happen myself. Now the money I prepare and I may Yadoma Mensa so you must say Kunya. Many Bejipa Agya Koo. Wow. Or a legend. Okay, I have Polino multimedia, Medina, Armstrong Polino there, and then Menya Atadwe, Ewaha, me ameno, a better train come a bone face, I Arehwaba. Aye or say to Nyam Kesse. Ye koyen na watchda, aye nyambo echina. And see or 7 year Atadwe ekasa na on my ye ni mu details and as 1 week ni mu details. On na ye adwuma ye nti Atadwe bibi akoko de. Awurade adom. Areho abade but ye be kasa o ye adwuma. Nyambo echina na ye or say to Nyam Kesse 1 week. Okay. Na ade na omo ase omo twem musa ja se we se abusunya sengwom ti bia abusunyafo no wade bia ese be yansa na badi na wotweda nti bia afi ni mmire bawi a brama bakwanse ye betima di na wotweda. Okay nti na wotweda no ekoso en bi be koso wotafo. Okay ne ono ankasa ni kurumba bia owo no bisu be koso wo ho ba me sure so ba wo ho de wo de onyame ya adoma ni kurumwa ne ye be ko ho anopa. Okay ne ye firi ho awia so ne ya ba beto aso wotafo wotafo enti adofo mo hweye no de wantimi ama ne kurum ho no obetimi ahia wotafo. Okay osia no edi emrebe esen. Oh years and months and days go come. Oh okay in sha se me na ye adwuma of ade ne ba YouTube ni ma ye sha se ye na ye adwuma de almost me fa na be 8 months. Okay me shia no. Oh shia. Yes be 8 months. Okay yeah and of Akabenezer na de ne ba YouTube. Oh yeah when say sa na me kan. Okay because like make us or train be kan ni team no. Yes okay and ye na ye ni ye adwuma. Okay because tama me of ade nko ye no Satan of tutu nyambe kan ye ho. Okay but merepam no ni hu se wa ye de baba be join ne. Wow but na nkofo bebre ye complaints after the day say eduro sam ne yi bi wo mo no wanya ho nte bi and they say we ase de nipa nyame ya do no to ne nsa fere wa wachi asem de bebre de ennim ne manfo beka de ennim no na manfo beka de ennim na manfo bebeka. Okay so what you ase nipa bu owu a bebeka papa afa ne ho. Okay yusu a bebeka boni afa ne ho. Okay ntimi ya nema bisa ne hunu se ye normal thing. Okay but o ma me ankasa be kasa se ye mpane ma akoma menim so wa video na every ni minim yeah when you mean plenty because me these days na njon twere na me twere ni ntina ya am focus on sheda ni ho sa na onyum na wo twere. Oh ya me ndwum bia ni ho a me twere. Okay oh ya me ndwum bia am fa pen ni pipa twere. Okay ye beba ho ba na me ka twere se wo peka papa ato emfo ani enkyere bia ba ko pe na obnya ka papa ne ato ofase motors e wa Accra Christian Village ona no free ofase mo 0243220875 offer ofase ma ka twere ni se Polino and a director of a nice sky then ato sounds na e-root clothing so say so patare papa ashe there brown me pam bi ama so wo country bi a oba on me pam ama kama free e-root 0242926493 so na the ribbon so say wo ye party and I say any event bi and I say we here decoration oba ama wo ye oba so na here nice way ga or the be ma wo ashe kama the ribbon say from 0546925622 mene Atadwe the blue face and ewa ha ehwetwe nkomo the beko beba fame and I'm beko beba hit maker hit maker. Yes. Okay yeah. My freestyle and I atwas beko beba beko come on beba soroko to boy aba de foi
bengrege dengede mbofoi abane hom abadene kokko be kone be bane swe solo korobo ibe fibo bengrege dengede mbofi ashala katrabe nembede bombo fitim firisho ba fele bobom le bembrege ngedem treka sifi tribo ibu sunama dabe de gense de gengede de benfedebo shedam bada be mbodom shambada bombodom ide bi bensemba kompemba sira bentemba ora kata ide bi bensembe uro she be bi bentembe mbeko Beba, beko, yeah, beba. Yeah, so and see when you now try. When I'm papa, when you now try. Arehwa baba de na say dey any just of film na ye dey ejeje ni what you say. Yen ha dey asem na tutu catch wa e bia what say we frame no e ba wa dream. Branda si bebre. Asem a face da ni papa ni hia ya. Ohun se nya bunu ni amfiri bre kuma catch them ne say ohun wa study nema bi wo nwa se mbre ho ase sa ho brase na manya no mi maintain ho brase no na me mfanko na papa na obefa modin be wura adwuma nim na manya ho brase antene na ase no se ndi se ya atena na ase a ba bi awura de befa no so page mama maduro no e be ya me nwa ni hye bi afutu ode mam se atadwe ho brase na da bia ni be hye bi asem o kan no sa atadwe ho brase na ti enene ade a ofri nda bia ande kan no because once ye woni pa bebra ye hia be wo industry nim ye ba ye ye bia ne benya tema nya do bia kasa se ni bia kire wa wo upcoming na wo ba no tenene ya ade da bia no ande kan no se superstar ti se tutu ni watima hia bofra ti se me aka kire nse wo hu se dia me yo he ye to se menyire ho na bra ho brase no memfa nka woni memfa nkomanim ti eno ne da bia bia ofri mu ande kan no wow but yeah and set so you were around stadium Amakom stadium na Miracle Films ebaha evangelist akwesinya nyameche ebaha ohun asem o kan ne say I mean na mi age wo ho I mean why proud of ajuman how o see and some be say not here ho say one manager because okay the compare say na background mo on competition na ne wo no like omuma adwuma no ye de omusua adwuma no e kire say wo bo homoden a wo hwewa no ayi impress director na say papa ye nipa bi a Martin nka before okora me ba kuma say ni mi hia ne da na akwanya bi beto ho man koye na adwuma since anin ke se ntwa ni nwakura ne nduru 3 since but because of improvement me da na di wo ho ne hawa ndi ma ho di ngura adwuma no akure say create since can since ne ho because we very powerful sata no fa no nso wo ba bi a se nko ne nko ye adwuma mo fa mo ti wana director Jones fere of aka kire ne say the eye ne dey just Atadwe train because director sin since no senia osi bo punch line ne wo hade bono na e kasa na no adini ti just ni since no e create bi ka ofase jutu nse sade a menye adwuma na me ya do na ade ekia me ma baba bi apɛ wo no ti wona papa ne chance de pɛ masem nti nsem bi no nso saa so a ehye mi nkunan ma hu sɛ adwuma he a mmere mi yo no nipa ohwɛ na nipa ni age ho sɛ enya nipa bɛka eye nti ne bɛyɛ de bɛka nti ɛsɛ me so nyere ho sɛ mɛyɛ ne mo ti mama ni je pa badwe ho sɛ bɛko Ben one say e dodo ka and nye bibia na ye ka be ti wadwen ho say kama mintie wadwen ho say wadwen ho say wadwen ho say e bedroom mra bi no industry ni ba be gina ho so bibia nsu nyame ye bibia ni wa su awurade ye all right but me be say me hu ade o they were offer answer bibia o kan offer ma munni mo offer no me kan offer me share Dr. Like and asa Akabenezer and asa kunkura and also free never to say ja fina ba bia no ye de mana onu dini bia be ba Ghana ha bia na ye be je atun ye de to no so a e de ne ko nipa ba ko voice okita de ne ko be 8 me come chiro see ye had ebra offer bibia also offer say ye adwuma to say bia Miracle adwuma so na onu so hiawo ewo baby ono so ye adwuma na ye ka kire say stay na ye adwuma wa ha no aha ondi ho ya like ha no bebre ukwa ebia Miracle enim de obeka say ye baden na ukwa on ka say e so ye adwuma na ukwa ye obi David na ni kuraje
Okay. Sa bofra here ode ne nam no. O training no. Okay. Amanfo use. Yes. Wow. Nani je pa. Nani je. Na say opem nkoso. Yes. Compare down for opay nkoso. Opay nkoso pa. Koso hene. Opay nkoso hene. Alright. Nkoso hene. Me who Atadwe and my many aja. I mean, me who said bias no my impressed. First day me who say oh yeah, amazing talent, and then one disappointed Ghana for anyway I say. Of course, prove it. Only acrobat to Asia, you know, that's what I say. Oh, it was amazing to me. Okay. And it was very hard for me too. What's it? It was very hard for me too. Because once you were superstars beginning of all, I been paying forward Jumani. Yame Bonu Shabano ni be Juma. Acting now ni be actor cracker cano, Yen Shrama Wabo Fran. I was very happy. Some sharp papa and papa ne Juma. And I said then so Papa ko krobeto wape masem. Okay. Wape masem pa. Wape masem. Wow. Because over sana ma sidi bono kasa he. Ehia ba ndi ye adwuma na aya be nyina ba ni gemam. Okay. But you can say only actor won't face difficulties. On say superstar BS or no actor once on my dialogue we will say shut up. Na say or the dampe o sunsun. Papa nentesa. Okay. Papa nentesa kura. Obeja mo wa bo $4 wo fruit say wo wani be say superstar pa no anya na wo to nsem sa no. Wan say tetefo no ni mrekene binum be yesa o. Tetefo no be nyahu say yan kura na ye ba say na. Punches are wa kura no be ba ma di wa pie no o ma kwane ma o. Yes. Because all my own bebo na ekwa abonte na wona wa ba be yepe da bi obeka wa hye ti say director no kro be impronto director say director say we man kora akora na nka bo me anye panyin mi na esem nyi sanse ne nya abofra na yeso kasa ase no but nyame ya adom don super gu asasi suma adwuma heda na ye begina YouTube no abe social media awurade afa so ama na ye nyina ya be stars no okay ye nhia sanne ma ne biem okay mpanfo a ye beto be adwuma ni ma ye ne be ye adwuma nyina no be jai ma ye feeli okay ye boy dialogues a ye bo feeli okay ye nya ne se adwuma ni nyame afro se be ye nyame so nya afre wo nko ade aboa adwene no be ye adwuma the director ne dia ma no dia ade be ka ho no be ye amazing okay but ye hwa de why now ne nya adwuma top A list and I say superstars na omo ho before kuma go there back from why now ne enya adwuma na why now pese ohia na one ne ye adwuma okay na for now there ma hia bebre ba mi hia ba ne be nya adwuma me ka se kakra bi okay kakra bi but dodo na ne nyame adom ofa enam ofa Dr. Lake so isi ma hia hia omo a ne be nya adwuma yes it's why now nya hia na unya ne so one ne ye adwuma woni ba Japan oh me de mpanfo ne de mpebi asem ti se nyankopon nya adoma de me hia ni bia ni ngususu a me hia be okay ti ni se nyame ya adoma ye ti nkwama ye nwu ye nku ade meto akoso hia be na de mani abre pa nyame ya adoma me nsa so ni mu se kunya mani beji pa ya Agya Koo wow o ye legend eh Agya Koo papa ni enipa bia so what is my concert party penya yeah man who say now so paint many shows ko programs akese ase then time concert party ni follow papa no okay enye ne o Agya Koo de ma follow na chepa na that now what you say oni ni young but ni mani afi oh yeah I was young but concert party there's no what you been 3 years now oh dabi ni me 3 years sir oni me 3 years ni me nswa sa ni mani afi na wani afi yes na hu de eko yes and even kura ni ndi me hu be wura concert party ni nso mo no e man ko YouTube a ni ma kwatwetwe Agya Koo concert party the entire performance ni me nsua ne ma wo ne nchen okay nti ndwom say ye pa say ye nsay ndwom Agya Koo ho ni nsua free ye so wo say se bi mbo ne ndwom ne ye nsay no the energy Pokemon hello mu nyina be ajizimo yes and I abenkwan okay and abenkwan yes benu nyina de ne be yi mi Agya Koo ni nsua de free ye okay
Tu say ngofonyum. Nsa nkrofonyum pa. Hwanyum no asay no. Oh, ebony ndwum. Mundi midwa. Ma say no. Mundi midwa yi. Oh, nsa no. O say ne say. Ochekolo mfu abu ni kuno. Ochekolo mfu abu ni kuno. Se wankuno. Na so hye wani monso a baabi obechu bia no wonu mombekun wo. Baabi obechu bia no wonu mombekun wo. Oche na abu ni kuno. Mese oche na buni kuno mese oche na buni kuno enya sa no chewa onu mumbekun wo nese o hano na o hye wani so ya ya okromfo bi wo ho a se uhu nanim sei no wanye ni so oche kromfo a ne wontamu a upa kuno enya sa no nu nya hu se wo hu na obe fa kira bi kun yes the share and then basa o nka say ni report na ma ban a o ka wa ko report na ma ban say na police fo mu se be ni nkrofo ni ya aduma yi a police fo be be ni nkrofo ni ya aduma yi o ko dan ni so ba nyina ye ba ko onya beduru so a wuti ate onya beduru ate Atadwe ye minim say o ye aduma I think say me jana na oko but ehn fa ne ye hwehwe wa e be hu minim say YouTube de onye na ye bo Atadwe a channels be brain ne be but o particular channel wo ho nsem egu Atadwe comedy simple okay yeah ho ne de wow channel me and ya tingo phone subscribe man phone subscribe Atadwe comedy okay Atadwe comedy obekọ nsha atade already da profile ho kakra kapa fe nsesu gu so kama Instagram ne comedy Atadwe Instagram comedy Atadwe okay na TikTok ne Atadwe comedy o Atadwe comedy o na mi Facebook page no so ye Atadwe comedy zero okay o ni ye de he se o ni ye ABCD no ni zero ni ye 1 2 3 ene zero okay wa manka ma to bom zero na mi Facebook page no so ye Atadwe comedy to your Instagram no kwa na ye comedy Atadwe yes all right mo follow no I mean amazing talents me de bia no me hwe no me tin the page and say me tin the page but major amwako ngofo say uwss oh we are supercars Kumasi Anglican ya we are school amakom ha ya when say na so your stadium so to amakom short yes I am a disciple okay yeah because now we see jama bi a wo hye nti now mo be so mo oh yeah me there from 2014 to 2016 nipa bi a onim wo Kumasi Anglican bi ani nsame de jama de great when say yeah then time na SS the dead no ahomachi SS4 SS egu o time mo time na SS nye de hey papa tie 2012 ye we SS na egu ye secondary school when say samre ya meme ka say ye we SS egu no nkura na be wo no sa ne be so be ya o ma say mo de ba then compared to ye time na e say mo muni I can say oh, nyoma na koso na mbese dance battle bi enu ba bia. Yeah, so dance battle. Oh. You was school near ye be share stadium ah. Stadium ni. Sanke aba ha se mo se nka ba bi sei no. Na boys na jiju na o ma. Yeah, penso ni bi wo ho. Oh, jai. Street, who free street we ma. We blocky street na ngofo battle. Me see ye penso ni bi wo ho. Yeah, penso ni bi wo. Oh, sure. Yeah, penso. Say who street. Clicks omo ye parties e bia FMF mo. Ni na ye ko bi. Oza. Ye free school, kwada schools, parties, programs akese. Every fanfare. Kobo dama na kobo dama ya fine. What's it? Atadwe de waji yo. Nti caso na oyesa anyoma we nyina ho ana se na and na addition kwa. Na what show talent se bia utimi acte o twere nyom ne sa anyoma. No, cast in the sports no call here. Okay. In the American course, I go to cast as athlete. Okay. Yeah. Because in America too. Yeah, I was 100-meter runner, 200-meter runner, 400-meter runner. It's here and try this here. Papa, sisi ane de ma yemre kakra ha metie so ko nye train me panimra mi hu oh yes all right but can so de na mo ya de sports oh yeah ana asa semen de sports nko akura ne ko ye no eduru ba bi ne nsan join cadet man okay ne nsan join cultural troop okay yes ti cast de in the sports ne ko ye bet every actually no odi on cast oh cast de
unya ka BA BA pe odi waka BA 2014 2016 kasi ni bia be hia na be ka BA bia no odi me Satani di na Atadwe de nem my na bi se de obi aso hu se wo ne Atadwe se de yonim bia de nim se me ane Atadwe minim se de anya me beto inspire ego for talent ne so abe very great Ghana inshallah se nyame ya do man pese mu na modern pie but time achina bia next year VGMA ntin kwaji artist of the year o say na menjo ma me tu ya munni gidi o menjo me ka se me gidi o asala o kind see man so gidi o menjo man ka wo mbisa anse me say so man te o te okay so what say me say mu nyina mo fam pie bon time achi ne menjo hia ma hyase asese me ye no okwaji nyame ya ma menji VGMA university ya nka me nkonkwaje ye Grammy gown artist of the year 2023 Atadwe the Boniface ndi be ko beba be artist of the year of Ghana na 2024 ndi akwaje Grammy uni gidie mengaze mini David the way that's a men waba mabu David as abomi o mengaze abomi pusa we ni pusa wa bitimi nkasa mendu ma me ye enti onyom no o the better category be Ghana be hip hop Afro me no I am Afro musician for now because be once you use Afro beat and the way the of the rhythm is going but quite nice. Oh yes. I like how people they almost see reacting and easy say can go for through. Yeah I say ndeba mo no neto na e bi no ndene okay but say ntin hia nkura bebra beto ndom no okay and now say what the 3 months 4 months 4 months 4 months in the big pen so kura na ndetwere ye ne nkoto notebook akesiye ni bi no ma bere pa mani so abere okay mani abeko music and acting is my food I eat okay morning afternoon evening and night okay but be ko de be ba de oh yeah there and now say also you can say hip hop artist and Afro pop artist of the year Ghana obi antimi oh Afro pop artist of the of Ghana minimum Afro pop artist obetima Kevin Boy Money Kiddy Money my friend say oh can promise more ye wade bi o say ye won kura bebre o abewo talent okay but dinni ma ye ntini ye hu dia beyo okay bini men dia no in music okay you get what I'm saying? I'm getting it. Yeah, I have a lot of tracks have been written down. Okay. And if I start bringing out, people are going to believe what I'm saying here. All right. Yeah, I believe myself. Is it going to be the same way that you're doing like Beko Berba? Is it going to be the same trend? Are you going to use the same words or are you going to change it to a dialect people could understand? The thing is, I made my mind that I am going to be versatile artist. Okay. So this is just the phase of your music career. The thing is, someone has advised me that if I'm going this way, I should go this way. Okay. If I'm going this way, I should go this way. To the plan. Yes. So that is why for now, all my mind, all my plans are going to be as an Afro artist. Okay. Because for the way you see Beko Beba, the beat. Okay, can you compete Patapa? Oh, I don't want to talk much because he's a senior man. Okay. He is a senior Afro artist. Okay. In Ghana. In Ghana, because then time he drops one corner. Yeah. The whole world. Global. Yes. Scopa to mana. Yes. I'm praying to God that Beko Beba will triplicate to his one corner. That means say me bomb say men there no e betwam say na one corner call ya. Okay. Yeah. And you said what? Ma member. Oh. Ma member na brofo ye yitu ba kwa ye kofa ba na ya na no odene pa. My freestyle enko. Okay. Konkonsa bekunwo bi ni twin konkonsa bekunwo bi ni twin du fi asem mele du fi asem
bini twi du fiasem mele du fiasem bini twi raga daga 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 mama do raga daga 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 dondom raga daga dende rama dodom dondo lubrodom lele bredende bedebem lologrogondo pam dogo lagraga daga denga daga raga daga de mami tutunga gangar langa daga raga daga de zagraga legrege sharabadaba di budodum lagraga shegerege probodobondondondo polino jina ho aka jina ho Zion Felishemu polino jina ho aka jina ho Zion Felishemu coupe danser degerema Binitui